we go, gentlemen. Wait just a second. Yeah. The lady has some... Co? The lady has something, still something. Okay. Je ono malo niečo na nohách. Aha. Veď ono malo nejaký krém na sebe. Dobre, to je všímavý. Ja. This is the bad thing about getting older, guys. Move on down to the older. Alright. Can we keep... Ty máš ove zajímavé, tak ty tam môžeš sadnúť. Aha, takže nech ja vylečím, hej? Take your flip-flops up, please. Yes, You're gonna follow my head. I can fall down, yes? You can fall down. Can. You can. I can? You can. When? When? The chance to fall down Yes. depends on you. If you touch this, you can fall down. Aha. When I touch not? Then you have to trust in God. Super. I'm an asshole, I know. I was born like that. Yes, that's okay. Talk to my mother about that. She gave birth to me and made me an ass. No, it's really like that. Where are you from? I'm from Greece. From Greece? Yes, I am. And you are from Poland, I see. No, we are from Slovakia. Slovakia. Slovakia, that's close. Yeah. All the way down to do that thing. That's all right. Yeah. So I need, this is very, very important. I need your feet up on the bar, Yes. like that, and you have to push against the bar, like one up here and one down there. Always, eh? You have to, as soon as you go up, push against the bar. Okay, this is very important because This will it's a rotate. 4-point system, and you might slip through it. Ako? O, to máš tam tie nohy dlhé. Always the hands, legs. Always? Hands you can go like this, like Yes, this okay. is the perfect thing. Čo? I do it free-handed. Free-handed. This is the best thing to do. Yes? And it kicks much more. I think. Don't forget your feet. Okay. Takže tie nohy tam musia byť stále. Tie nohy tam musia byť stále. Áno. Tebe jebe. Tie nohy tam musia byť tie nohy tam proste musia byť zatlačené. Dáme si najväčšiu halošku z celej dovolenky. Neviem, či neodpadnem. Dobre, poďme na to. Fuj, ja sa si potičkujem. Stúpanie adrenalín. Cítim ho v strednej končatiny. Slovakia, are you ready to go? Yes. Slavica, áno. Chlapec, a mne na chvíľu zmetla noha. Nie jedna tiež. A ja som si myslel, že to ešte teraz vyletím. Čo ti jebe? Dobre, už som prebratý na stupe. Oplezganý ksicht. Fuj, druhýkrát by som už nešiel. Druhýkrát už nie. Druhýkrát už tak nie. Čo ti jebe? A chvíľu som mal taký pocit. Keď ma tebe hľadá, som myslel, že...
idete opäť a ja som nečakal, že už ide, ja som si myslel, že to bude ešte trvať. Úplná rýchlosť. Koľko neviem, tak napnuté svaly. Ale stalo to za to. 15 eur stalo. Stalo to za to, ale fakt som sa skoro dosral. A ešte teraz mi bije srdce tak, že neviem, či odteraz nebudem epilepsiu. A najhoršie bolo, keď sa mi šmykli tie nohy. Mne sa vyšmykla jedna. No, však mne takto vyletelo, ale že ne, že to nie, teraz to nedám naspäť. Fuj. Pohode. Lebo ja som mal takto. A takto ju tam neudržíš. Jedine takto. Ja som mal takto, tuším, a takto som to mal na dno. Fú, no už nás dajte dole, už ma to tu nebaví. Ale niečo som nespravil chybu, že som si držal takto staviť čas ruky. Tak ja som ich dal aj hore. Keď to je pustené, no. No máš to, však akože to je jedno, kde ich máš, ale je lepší pocit, keď ich máš uvoľnené, povedal. Fuj. Fú. Fú, ty. Škoda, že to niekto nenatáčal už dole, mohli hľadať niekomu toto, kameru. No, to je pravda. To je škoda, prečo No, to vytvorili? no, lebo ma to nenapadlo. Nevadí. Slovaki, you must be screaming also in bed. What? They say if women